Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka Southwest Khasi Hills District Congress Committee hapo ka jalam u President uba kenpam kharlingdo ha ka arphundai teregu jellio arjar phunrio kila lej ban yakando yaki bor senshar ka Southwest Khasi Hills District ban yakran ha ka baidei bat ka special intensive revision da ka bakintu bakinda batha bha yaki boot level officer bakin pej perman bha ha ki shinong ki thau ki badan hapo ka district bakan long ka bayaj bej bat kumjuru ban pintikna baki minder nakari Bangladesh ki wanrung bi an chapo ka district lingba ka khaput kimdei satya banyo penrung kerteng ha ka electoral roll ha ka jiakran bat kilat patai khubor uba kharlingdo ulai thoru ba kum ka seng kilaken turu yaki bor senshar district ban pintikina ba ki samla ki badai ki nongsong shinong jong ka district ki ba puli bat ki batre shabar jala kimdei satya ban sha pendu ya ka hok ka jongki kami kapor nak kalian ke sini ke Southwest Khasi District Congress Committee ni wana kundu ya ka district administration yang ada bani kundu ke sini ada ba ke district pas point ni kita bikin Shillong kecil ke nak kalian jadi rakyat bani kundu UDM nak kepada bapai ya kan kamu kuat itu kapor di bapai kita ya ta ni apa Southwest ni but kani kini kedai halor ka SIR nika special intensive revision kaba nakalian juga election commission kita ia nak kemudian ban revise biang ya kani ka electoral roll di kai kaba ni nakalian kini juga kongres juga district berkawai ni pau ya ki likely ki point ki bana kalian kini kedua ya ka district administration halor way kede halor ba naklen ka chuni apurpau ki sukia yo isi la shai ki jitting yo isi ka don ka jin room ka thlap aka electoral room na kadau jong ki tingo ki chaka kabar kalong ba meeting yo la shai ki genuine voters dan ki genuine citizenship kita syak delete nak kenika saya but kebasau kedai nak ubah kebalai kedai nak betah kedai ba ni nak kalian jadi ni kamsukia ha kepada barka jil perlum kerten khamtam itu kibreu kiba dot chabar naka na snong na kau kibri kena puli kibri kena kibali bala kibri kena kibatri keleng-keleng hapo nabar ke snong Badapor unabar kita district. Dia sila saya nak kadau ba kam dia sila saya timia ek opportunity nak bentaban pendrung yang lagi berkentaan tertel. Berkebasau kedai halor ba kidon kini kibru kiba ting ya kini ipik. Nomor ba kuma kini kini perbalade. Kidon ketukan ni kidon kiba ting ya kadau juga ba doubtful harus berdebatkan ya ku adhar. Ia sila saya ka link ia sini kibru link lang kita kali ini nila push ya ka district resolution ba bakin kharta ne nak beta ba kin hab nak beta ya bielo ba ki haban da ya perkat ba bakin haban persutu ba nak beta ya paiba ki ban ya ki electoral but haju kapor kalong ba nak beta ba pile ya kini ka electoral nikong epia bachim hai kuberan jog snong thang kamta me kidor bar snong bakilo bar snong kita kiri kibor kame nomor ba lasai lara kini lara nimla bachim hai kini lam snong yo sing sai ketu kini sai batinta teter kalau ke jumat but haju kapor nakle ke chuni nila push ka district administration ba kamta me kita kibore bodar niting nomor ba kidon ki paiba kibore ne po napok TV kibawan hapo Meghalaya hapo di India kiwan bala mensi ni tiap minit ke TV sedih kita kidon lomba kadon
kadang ni apa kita kita ini dia selesai kita dia Bandung apa kita terus dia kalau jadi nak tak tahu ni mana kedua ban kerpat ya kadasik decision macam tak nak kebetul ban direct nak kebetul kibelo barang itu kapor nakalian kejung ni nakalian kada decision kalau kerpat ini ba kum political party baru kila ai kubor ba kisu ba baturi ki blok ko ki boot level je kira kalian kejuni hak kepada berka boot level agent minda nakalian kejuni nilai simkia nakalian ke parti nakalian ke political party hari keberka mai tolong ba kamta mai ki officer kepada nani report dekat decision ke ba kila pak nakalian ki BLO di kita kide ki ba nakalian kejuni niwani kedu ya ya ka district election maksud bah penting bah nak betul dari bertemu itu nomor bah cuma pinsulpet hakipot haki jelas jadi kemapo asam mana kami kira sak limit judul betul bah aku laku nanti apa wes Google bisa limit ke bah kena laku kini kedai kami ketakta inde terus betul kita pasti di kota nak kita yakin sesuatu nomor 3 mata ke ba jikiran kita sampai India kimda sai bah kepada berkata ID balak proof bakal di sesuatu kendai ka ID nak bata belum di sesuatu mata hadir kita ki Aadhaar kendai ka dokumen tersebut proof ya ka itu sesuatu mata menang ni kita buat ka pasport kendai ka proof nak bata bandi itu sesuatu dia tak tahu nak kalian ke juni kalau ya si meeting asai ya si kadi ke lara sya exclude ki bru na ko ke electoral kata ndita nak bata ya banulu sidong ya kata kata me nak bata ki benefit ki ba nak kalian ki bru ki banyak ko ki bata dia tak tahu nak kalian ke juni ni kedua ya ka solution Mereka kata solution dengan akhiran ataisan ni bahawa kebubut ke sekali. Berkaitan dengan kita point kebang isu nak kalian kejuni. Berkaitan nak kalian kejuni bahawa kita push yaki beru berkat berkembang kila akhir nak betul berkidor wacung. Tinggal nak betul berkila push berkat berkidor wacung. Yang itu kapor nak kalian kejuni ni orang bah. Ladala lagi kamtam nak betul berki nalor ki political party nalor kidor wacung nalor ki nokshoshung nalor ki beru ki NGO ki deban banu siar nak betul nalor tu kanika saya. Kita tu. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki way ni pishat roti shat cake bat ki way na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henriu link ba ka section lai phoi iwe Kamdai ka bae bapinyo ek license pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ka pihap pan upload ru ikot kisla badan kam kat kum ka judging kam jongpi pila ru banyak kendo iki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jongu lani ke district medical and health officer habro ke district ke badan Meghalaya latno tang East Khasi Hills pila banlet bed chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan Halowa Lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakershan daga Food Safety and Standards Authority of India.